Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Hari ni kita akan bermain hide and seek. Game yang terbaru tu, game trending. Okay, let's start the game yo. Hide, kalau korang boleh jadi hide ni ialah yang sembunyi. Kalau seek ni yang kira-kira yang cari tu, okay? Let's go. Okay guys, kalau korang kena air ni, korang akan jadi ketapak kasut jadi oh, okay, ni kita boleh teleport balik. Okay, let's go guys. Oh, kita boleh selamatkan kawan kita saya masih noob lagi guys. Sorry guys. Okay, main sekali lagi lah. Main lagi sekali sebab saya kurang hebat main game ini. Okay, let's go. Yo. Okay guys, korang boleh claim ni kalau korang nak, tapi saya tak nak sebab gambar pic. Okay, next level guys. Iklan je selalu. Okay, ni freestyle guys. Korang nak macam mana pun ikut korang lah. Yeay, kita dapat banyak duit guys. Korang boleh spin. Kita dapat apa di sini? Wow guys, 10 kali ganda guys. Kita spin lagi, kita tengok YouTube. Tidak. Dua kali ganda saja guys. Okay, let's start the next level guys. Level 26 guys. Saya lebih suka jadi sembunyi daripada pencari. Okay, let's go. Ambil duit banyak-banyak supaya kita boleh beli karakter lain. Biar dia tertipu dengan helah kita guys. Saya malas nak tolong dorang sebab dorang tu masih noob dan bukan manusia betul, dorang hanya robot. Aduh, terlalu noob lah mereka ni. Ada kunci ni, korang boleh nanti korang. Wah, kita dah menang. Nanti kita akan dapat Robin dekat belah kanan bawah ni. Kita tekan hijau untuk next level. Tidak guys. Game ni saya tak suka. Okay, let's start.
Kita teleport dulu guys. Kita kutip-kutip duit dulu. Tolong kawan kita. Tempat-tempat dia baling. Cepat, Mami suruh. Yes, kita menang lagi guys. Oke guys, sampai di situ saja video kita hari ini. Kalau korang suka video ini, korang boleh like. Kalau korang suka video ini, korang boleh subscribe guys. Tekan butang merah di bawah. Dan korang boleh share kepada kawan-kawan kalian. Okay guys, bye. See you at the next video guys. Bye.